Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka kinhun jongi kontraktor Khasi Jaintia, ka Khasi Jaintia Government Contractor Association, hak khatlai tarik kelaling kuat arja apun riu kalapundong iga jilang hanong ba Shillong, bantau iga kinhun ka bathamai kata ka Khasi Jaintia Government Contractor and Supplier Association, bonwat ikilat iklinti hakabede bagajing jongi kontraktor, kamtam ikajing bang pelat ka sorkar ka pisau ikladat pentri. Uba welcome langi President Khasi Jaintia Government Contractor and Supplier Association, ulang baka sorkar kajupan kelan dak basyat kular ban sali anu lashay ni lashisngi ladadon kibalit pensngo shimet ni dak kinhun kumta kani kalong gajing dengo ka bakraw shu ulang bakila syapen biet ka sorkar namar kala kular ban pelat ka pisa haswa ka Christmas hendai hadu menta kampat pen ulang ru bangim hun shu kumba ka syat pen biet baro shikata hendai ka kinhun kan ya chakmat no menta ladadai ban mi hasurak ru kumbale ki asya bat kinong higai. General Secretary uba pelila tiuso ulaong banakaliang jongki kilap kemilinti bah ubnai nopra ke sorkar kan pelak jaka pisa henry hadu menta kimpat yo khamtam ya ke skim JJM na kata kadau menta ke sngi lathau ya ke association babarok ki kontraktor kabri uhniu trap kinyeng banyale anak benta ke jing bahajing miat jongki kontraktor kenang baka sorkar kan pai khmat syaki Tadak basku buram mahkani kapar mengile iya banya Esonglang ka Khasi Jaintia Government Contractor Association Iwan hagani ke jeka kenang bangin penpau ye ke jing jongi kontraktor kawai kaliang kalong ni nama ka JJM pending bill kana sa hado mentah nado ar hajar khat kendai hado mentah idan hapdeng jong gihiran hapdeng jong jing kurdo nakata ngi alum lang i kan association jongi kenang bani asnutho i kontraktor jongi kajing jongi kontraktor jongi nakaliang na poro kiliang i kontraktor kidan hapdeng jong jing kerdo hapdeng jong jing sosat nakata ngi form no i kan association kenang bangin ya man penso chaga government kenang ga sarkar kenang ba government kan accept ingi gi kontraktor nakatagadaw ngiwan ha kani gajaka nang ba inyo iki nagaliang jong government kampung kloy ban siu no ye pending bill jong kontraktor jami sagawai ru ngisno ba ikani ka seng jong mentang ila yo ban seng i association jong ila yo ban form ikani association jong kenang bangin yai syakmat kenang bangin petulun i kam jong association jong hakino giliang bangi kendo hakijing na boro gini gisnem goblay no sedia nakata daong isengi gani association mendagasni hakane gejaka kerteng juga association jongi kembalong menta ka Khasi Jaintia Contractor Government Association and Supplier Association di nakata daong in buat gilatlinti kembang meneh ya kita gimana yang ada advertise kemat nang baga sorkar kan pelai nak honu benai ya gabil jang ki kontraktor baru tangi kan iga association jangi kenang bagin kontraktor kin pensuk kin yo ya kata ka hok kan tiga jang ki namar bengi iru batang sem sai ya kata ti ban suang ya government ti ngidan hapdeng jang jing lenga ada Sorkar ka sekular da pille individual pille personal ga kular bagi orang ala syai la sisni la syai ke sukelan ha kata gadur ti nak wi ke liang ngi kontraktor ngi dan hapdeng jong gijing lengok ka bakra mo pik ka sorkar ga orang na chief engineer lo le kan no sin jo Delhi le pani ke skim na orang na yo skim hado menta na do November na do ar penyotreng November ngala de kren ha press ikulah ringi man pelai no shwa Christmas hado menta rompat pelai kata kebil jongi tina kata kenau ngimban si ban yai no ada baik kelenti kan ni kasen jongi kan tur no skmat kenang ba sarkar kan itho no kata ka association jongi kenang ba kan siu no kata ka pending bill jongi ni kata kadau ngi ban man sen no kan ka association hoi kata ke de jisisha kan ni ka sarkar late mangada late manore mano katang pun sepenhun mo yenore ti ngi padan kalian jangi kirun bang ngesutho bangila syapende ke sorkar
imat ke sarkar gitu ki kontraktor badan kalian jengka imat kim perwa kim khuslai tingi pada ki bomdan government imat ke le melek ke tegedur tamban supenhun yangi tina kalian jengi pada ngi munsuk ke penbit mentang ngia no skmat kat kumga masak kai Tapi pula toh dia mau halon yo kata bentar apa pila karan dokumen bi presiden jungi la percaya te kani ke jing khot ke jungi shong meeting ke jungi minta kasni ke long tang bangi tang kat tu kat ni kini bar khot ni ke district ni la ya poilon mo na po west kasir na east kasir na jaintia bar khot ni la ya bun minta kasni bat ke representative kinong nikmat na ki association ki la yawan namar kata ni la shim ke ju ka rai ke long ba ngin donno ya ka we ka body ka batmai ka ban pej namta ka bha ka nyat namta ban kit namta ka ching ka jongi ki para kontraktor ki bron apo ka bri new trap maka tangi la e form no ya kene ka khasi jaintia government contractor and supplier association ka ban pej ka ban yeng lang maka ta ban wara ya ka jing mentoy lang jongi ki kontraktor ki bron apo ka jela kuma lapan sngo dai presiden nganom ban syo sisa ka long ka ba ngila ayap kami denti bangin yo ho disemban re kusim sim lalong bobon ki bill ki pisa kitang sakot ke government kam simlah clear kata kalong khamtam ya GGM le lengi kren kalong sia ka ba pangnut ado kata ba ka pisa la invest la bun re sim la yo mt namar kata ngisim ya kan ka senjang rengkat na ka jinge kot jimur lang ba khot na gidang ke district bangi form ya kan ka khasi jentia government contractor and supplier sen bangin yang ban hai na ka banta kajing bhajing miat jungi ki kontraktor kata kata ke we ke ba kusan bangi sim ya kan inisiatif hoj mensuang isngo ki ladon ka association jong Megalia association re ka bangi ngisulengo kelaman mar mentang yo sngo ka mi ke we ke Megalia kontraktor mi se we Megalia kontraktor ya no ngin snok tilang ngi don apo ki district ke jungi ngila dep register ya ke kontraktor sen jungi apo man lagi district ngi tray nam ta ka district tray abangi pej pat ya kata ka body bodan hasilong ya no ngin snok tilang ka bayangi maka ta kum ki para bangi ya tray lang ni ka kam ngila ya konsol bengkat be ki no ngilam naman ki district nama kata ngi sayo ban form ya kan ngi kwa bangin ya ilai lut bahkan numlong politically bahkan ni kalong transparent bangin tray hok na ka benta ka jingbit jingbiang na menta ki kontraktor ki badon apo ka beri nyok tahi bangi yang bangin ya fight ya kan ta ni kam ka government kan pekmat yangi bahkan pen clear lut ya kita ki pending bill baro hok ki badi hok ni di benyo tapi ila Pi kita ngin numla ben interfere plat yaki kala ban long ka business platform jongkir ngin numla ben tin te yanungin syania yanungin syania ngi haban syania tang kata ka belade register tang ba ka basusi kalong ba what event kita ki belade register ki ong ki kam ngila biang re kim sim lah kenere ka ti ben yarap nam tajungi kim sim la wan si district kim sim la wan ye kendu yangi la ne kim sim la yang ka platform makin le ban demand nam ta ka hok jungi ko tok ka di kata ka ba ya ngi sim ya kan inisiatif bagi sa form ya kan ka body ka batmai bat nga appeal ya ki para kontraktor ki benar hapok ka beri new trap so bahaya snok tilang bat ni ai ke jingi tre lang abangi ya wadai ka benta ka hok ka junga ka jung pilang baro dungin yang lang kenang bangin yo ka hok ka jung ya ka ka bangila tre ka sarkar kan yo ban ai yang ila kam ai tingi hap ban yami madan lang kan ka por nga i kumba kiwi kita kiseng mo la ginong hikai kimi madan ki haban ya lek ban ya dharna ngi actually ngim kwa ban lek kumta rela ka sarkar kam sapat teleng ba ka demand ka hok ka bangidi ban yo ngim ban sing ya ban sim ki initiative de kumwe ki bangi haban madan ban ya fight government katai ka de ka bentan ko isang hagway kaliang ma nga nos ngoba long kumwe no president na do ko algentia hado unta ngidang ya seng ya negotiation kalau ko mas ngolengok dah agapor pengilait na ka algentia contractor association ro la bonsiat ni siapan dia je kata gerkom dia ngimtip syuk kata ke pisa agapor menswa gi ong na benda tray ke JJM pisang la don lepa dia hado menta pada ngim ye kata bala don lepa ti hakata gerkom ti na galiang jongi kontraktor pada ngidan pada jongi dengil ngok kraw do kata amla syuk bon batai ta kata daw ngi sami no ngi sakot ngi aware no ye kani ki kabriun new trap ki kontraktor ki badan apa kabriun new trap ngi khot langi kito khanang ba karam jongi kan khlan ngi network ka seba dai ban yeto na kata daw ngim desho bangin sa thok si sa thok lenti nang nei sakman ngim desho ban sa thok
kata ka de ke jingkar pan jongi segawai ro ngi mentang la iya ramba naga association jongi la shai hiski ngin abstrang kat to kan nipo la de jiha ba ka sarkar kam clear ke niga pending bill jongi in yat ngin banse ba thia hasro ngin banse sho namar balegi ashaman ha kani bladep ki thia hasro yo kita ke bill joki balegi no hikai thia hasro ki yo ke tulop joki balegi kontraktor kena pending do last name saus name nakata ka daw ngim sha sho bangin sha thok ha kani gor